Halo guys, welcome back to my channelnya Upin dan Ipin lagi guys. Oke, seperti biasa nih guys, pada kesempatan kali ini kakak akan memasangkan kepala badut nih guys. Wah, sepertinya nih badut lucu-lucu banget guys. Nah, di sini ada badut si Ipin guys yang botak tuh guys. Ada badut kuncir tuh guys, ada badut Mickey Mouse, dan ada badut Doraemon warna kuning guys. Wow, keren-keren dan sangat lucu-lucu sepertinya guys. Oke guys, lanjut. Seperti biasa guys, nih akan memasangkan kepala Doraemon yang warna kuning dulu. Let's go. Oh no. Wah, salah guys. Masih salah guys. Salah juga ya guys. Wah, ini baru pasangannya guys, kepala badut Doraemon. Wow, mantap guys. Wih, keren guys, badut Doraemonnya lagi joget-joget, mantap. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu di channel ini ya guys ya, biar kakak lebih semangat bikin video-video yang lebih lucu dan lebih menarik lagi guys. Oke, terima kasih guys yang sudah klik tombol subscribe. Oke, lanjut nih guys, sekarang akan memasangkan kepala badut Mickey Mouse nih guys. Let's go. Salah dong. Masih salah guys. Wah, ini baru guys pasangannya badut Mickey Mouse. Wih, sangat lucu ya guys ya, mantap. Wih, lucu guys, ternyata ada dua badut Mickey Mouse lagi joget-joget, mantap. Oke guys, sekarang akan memasangkan kepala badut si kuncir nih guys. Let's go. Salah guys. Wah, ini baru pasangannya guys, badut si kuncir guys, cewek gendut. Mantap, lucu ya guys ya. Wadidaw, keren guys, lagi berjoget-joget badut kuncirnya. Mantap. Oke guys, tinggal si Ipin nih yang belum terpasangkan kepalanya. Oke guys, let's go. Wow, langsung terpasangkan guys badut Ipinnya guys. Mantap, lucu sekali ya guys ya. Wih, ternyata badut Ipinnya lagi joget-joget ya guys ya. Mantap, lucu sekali guys. Oke guys, mudah-mudahan kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. Dadah.